ntacyo wumva gihagurutse nkurikije uko nabonye igisasu cy'Urubavu RDF gisama naketse ko n'ikindi ariko byagenze. Aya mazu ubona hano ari mu aya mazu ubona gutyaye ari mu Rwanda kandi urabona ko ari igisasu rero bari bakijugunye uvuga ngo kwa kundi babisamaga igisenyi n'iki baragisamye. Gusa twibutse ko u Burundi ni kimwe mu gisirikare kiri muri iyi ntambara mu buryo bweruye, batangiye batanga ubufasha ku gisirikare cya Kongo. Kugeza uyu munsi aho bigeze ntago batanga ubufasha kuko barimo barafasha igihugu cyabo, ukurikije uko bivugwa na General akaba n'umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi Baratuza Gaspard. Ngira ngo ibyo byanavuzwe na perezida w'u Burundi ubwo bamubazaga akavuga ati kuba hari ibice bifatwa bya Kongo ntibyabazwa ingabo z'u Burundi, twe turabafasha. Ibyo byabazwa perezida w'igihugu cya Kongo. Buraza kwira hatatse Wiringoma cyangwa haraza gutaka General Baratuza. Koloni bageze kure none hari aho turagerayo dute? Uriya warasaga wahariya se yimutse? Yego nshuti bakunzi rero mukurikira ibiganiro byacu Scovia Fashion Shop, noneho kugira ngo muyibone uraturuka kuri Rwanda Revenue, hari akarenge kanditsemo Scovia Fashion Shop muri nyubako ya Mike, muri Mike. Ako karenge kari mu ibara ritukura, iyo urebye hasi ibara ritukura ribona harimo numero za telefone wahamagara. Ako karenge kanditsemo Scovia Fashion ugakurikire karakujyana mu iduka ngo pi. Kuri wowe ukunda kwambara bya gisirimu kaberwa, gana Scovia Fashion House. Muri Scovia Fashion House urahasanga amashati meza y'abagabo y'ubwoko bwose kandi ya original. Tunabafitiye amapantaro ya original kandi akomeye. Muri Scovia Fashion House tunabafitiye imyenda myiza y'abakobwa n'abadamu itandukanye. Scovia Fashion dukora mu nyubako ya Mike, winjira ahakorera Rwanda Revenue ugakurikira akarenge kandi Scovia Fashion Shop kakugeza neza aho dukorera. Kuri ubu kandi tufite umwihariko uko dufite aturiye ibadodera modeli zose mwifuza. Ku bindi bisobanuro wahamagara kuri 07 94 280 443 cyangwa se 07 45 28 084. Scovia Fashion Shop, style with us. Tubaha ikaze nshuti bakunze ibiganiro byacu, tubashimira ko mwakomeje kubana natwe mu biganiro bitandukanye kuri Mama Rwagasabo TV. Nkuko twatangiye tubivuga mu kiganiro cyacu cyatwibature, rero duherereye mu ntara y'Uburengerazuba, aha ni mu burasirazuba bwa Kongo, za Kamanyora, aharimo kubera imirwano hakurya mu misozi yaho miremire. Aho noneho kuri iyi nshuro navuga ko hasa nkaho noneho harwaniye shyamba n'igihugu kitari icyazo, kubera ko ibisasu binini byumvikana biraturuka mu gice, kuko turi hagati y'umupaka uhuza u Rwanda n'u Burundi Ruhwa, ndetse n'umupaka uhuza u Rwanda na Kongo wa Kamanyora. Imbunda nini rero navuga zijugunye ibisasu binini, wenda abaza amoko y'imbunda baraza kutubwira muri comment. Barimo barajugunya imbunda zirakoresha ibisasu binini ziturutse mu Burundi, bakarasa hejuru muri iyi misozi iri hejuru ya Kamanyora, ndetse na M23 iri Kamanyora, ndetse no hejuru y'imisozi ya Kamanyora nayo ikarasa hakurya. Icyo tutamenya ni ukumenya niba iriya misozi neza, ariko ibyo M23 irasa nayo bishobora kuba bigwa mu Burundi. Nukwibaza iyi ntambara irimo kuba ifite ishusho isitya. Abaturage bo muri aka gace ka Kamanyora bamwe muri bo bahunze, abandi baguma mu mazu, nubwo hari bake barimo gutembera mu mujyi nkuko bivugwa n'abarimo kuvayo bavuyeyo, baje kuba bahungiye mu Rwanda mu buryo nakwitabwa agateganyo, kuko kugeza ubu nta nkambi yigeze yakira impunzi zivunze Kamanyora, usibye abaturage baza bakaza basanzwe inshuti zabo, bene wabo cyangwa se bo baziranye, nkuko mwabibonye mu biganiro byacu byatambutse ejo ndetse na mu gitondo, aho mugenzi wacu Sitiyo Ndori yari ku mupaka wo hirya wa Kamanyora, mu gihe jewe nasatiriye u Burundi ndetse na Kongo kugira ngo tubabwire uko bimeze. Ni ibisasu binini rero, nkuko ngira ngo mu ntambara zitandukanye zo mu burasirazuba bwa Kongo mwagiye mubibona, hakoreshwa imbunda nini turi bwite za rutura zijugunyaho, ubona ko igisasu aho gihagurutse gisiga ivumbi, ndetse naho kigiye kurasa naho ukabona ko habaye ivumbi. Humvikana urusaku rw'imbunda nini cyane, kandi wumva ko abaturage bose bazumva bari mu Rwanda n'ahandi. Ikindi nuko tukigera hano, abaturage twaganiriraga batubwira uko ibintu bimeze hano, biragaragara ko higeze kugeragezwa kurasa igisasu
nkurikije uko nabonye igisasu cy'i Rubavu RDF gisama naketse ko n'ikindi ariko byagenze nubwo ntabyemeza kuko ntigeze numva hari urwego rwari rwo rwose rwa gisirikare cy'u Rwanda ruvuga ko rwasamye iki gisasu babujije ko kigwa hano kwa kundi babisama. Okay, hano ni mu Rwanda kuko urabona urabona kwa kundi. None se uyu mugezi ni Rubyiro, none se hakurya y'umugezi ni mu Rwanda? Oya, aya mazu ubona hano ari mu Rwanda, aya mazu ubona gutya ari mu Rwanda. Kandi urabona ko ari igisasu rero bari bakijugunye. Uvuga ngo kwa kundi babisamaga Igisenyi n'iki baragisamye. Ubundi iki ngiki kije gutya, kimwe kije gutya, ikindi mbona bije gutya ari umusitari, ubona gutya bita bihura, ubona hano hejuru ari nk'umwotsi gusa. Ariko bigezemo hano hagati nyine kuko urabona ari amabuye ari hariya. Mabuye Rusizi, aya mabuye ari hano aya yo hano hasi. Hara ni hakujya mu Rusizi. Noneho aka gashyamba kose ubonaka kari ku butaka bw'u Rwanda. Aka kahana. Aka gashyamba. None se iriya misozi yo hakurya si Burundi hariya? Uriya ni Burundi. Urasa se simbona ari yaturuka? Ntabwo nje nabimenya. Oya pana hano. Uyu musozi ari umusozi wa Kongo n'uwa Burundi. Biraturuka i Burundi biza hano hejuru muri iriya misozi. Ariko ibyo wabona byari hano iwacu. Iki ngiki iyo batagisama cyagwaga hano muri aba baturage. Niho cyari kije. Ntubona se ko bagikubitiyemo hariya kigacumba kugeza gishizemo? Gikubitiyemo hano ahangaha. Byari bije nuko ngira ngo ugisama kibujije ko giturika cyari bugwe muri izi kwa kundi babifata. Ubundi bisa nk'aho bari bapimanye duwani hari. N'ubundi warasaga yararashe umupaka ngira ngo muri duwana. Kuko umusitari uvuye hano muri duwani biraza bigeze hejuru y'aya mazu. Ubona ari bimwe biturutse ibindi bituruka, uhitubona byose bihuri hagati. Iyo bigiye gusamana nyine igisama gisekurana n'ikirasa bigahita biba umwotsi ntibibe umuriro. Ntibibaye nubonye bitaba umwotsi. Hari ahantu hari agasantere hano hepfo abaturage batuye cyangwa akadugudu gatoya ubona ko atari ingo nyinshi, hagaragaraga ko hejuru yabo hari igicucu cyangwa se yamyotsi, bigaragara ko ibisasu byasamaniyemo cyangwa se byagonganiyemo, kimwe muri icyo kikazima nk'uko twatangiye tubibabwira. Iyi ntambara rero irimo iraba mu gihe ibiganiro hagati ya leta ya Kongo ndetse n'inyeshyamba M23 zirwana mu burasirazuba bwa Kongo zigaruriye imijyi irimo Uvira, zigaruriye imijyi irimo Goma, irimo Bukavu ndetse n'uyu mupaka wa Kamanyola nawo atari centre ntoya cyangwa se wakwita umujyi mutoya, ndetse bakomeje n'ibindi bice bitandukanye hirya no hino mu burasirazuba bwa Kongo. Muri iyi ntambara kandi twibutse mwe mudukurikiye ko kugeza ubu kuri iki gice kiri hano umuntu wa mbere uhangayikishijwe n'uko M23 yasatira Uvira kurusha abandi bantu bose n'ubutegetsi bahanganye buyobowe na Perezida Chilombo Tshisekedi uyu munsi uri Washington DC mu masaha ari buze tugereranyije nka saa 2 cyangwa saa 8 n'igice za Kigali, haza kuba habayeho gusinya hagati y'u Rwanda na leta ya Kongo, aho Perezida Kagame nawe yageze Washington ejo. Uburundi nabwo Perezida w'u Burundi yageze Washington nawe yatumiwe muri iyi nama cyangwa se muri aya masezerano. Uko biri kose ibiro by'abaperezida bitandukanye ndetse n'ibiro bya White House cyangwa se ibiro bya Perezida wa Amerika biraza kuvuga urugendo rwa Perezida w'u Burundi, icyo ashinzwe cyangwa se icyo yagiye gukora we, mu gihe abandi twari tuzi ko hari amasezerano y'ubucuruzi kandi agamije kugarura amahoro muri ubu burasirazuba bwa Kongo no mu karere muri rusange. Gusa twibutse ko u Burundi ni kimwe mu gisirikare kiri muri iyi ntambara mu buryo bweruye, batangiye batanga ubufasha ku gisirikare cya Kongo. Kugeza uyu munsi aho bigeze ntago batanga ubufasha kuko barimo barafasha igihugu cyabo, ukurikije uko bivugwa na General akaba n'umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi Baratuza Gaspard. Ngira ngo rero barakomeza barasa, u Burundi burarasa ndetse na M23 igasubiza. Nk'ubwo niba sinzi niba iryo jwi mushobora kuryumva, urumva ko ari imbunda nini irashe ya M23 ihaguruka, ndetse n'u Burundi mu kanya gatoya buraza kuba bushubije. Bisa nkaho twibaza niba icyo dutekereza ari cyo u Burundi bushobora kuba bushaka gukura M23 muri ibi bice bafashe by'iyi misozi bamazemo igihe, ndetse n'uyu mupaka wa hano
kugira ngo babashe guhana imbibi n'igihugu cya Kongo nk'uko ari abafatanyabikorwa muri iyi ntambara cyangwa no mu bindi bibazo biri muri iki gice. Icya kabiri, Burundi bufite ubwoba bukomeye kuri iyi ntambara kandi umuntu wese ashyize mu kuri niko bikwiye, kubera ko ntabwo wakwemera ko izi nyeshyamba M23 zifata Uvira ngo zifate Wazalendo, FDLR n'indi mitwe yose yihurije muri Wazalendo ndetse n'ingabo za leta zitsinzwe ngo babamene mu gihugu cyawe wizere ko ufite umutekano w'abaturage. Kurinda Uvira rero ni igisobanuro cyo kurinda ko Uburundi bwakira akavuyo k'izo urwo ruhurirane cyangwa se ako kavuyo k'ingabo ndetse n'imitwe byivanze bije kurwana, ndetse harimo n'abasirikare b'abarundi batsinzwe muri icyo gihugu bongeye kugera hariya nk'uko baturutse mu bindi bice bitandukanye bahunga kuba bageze hano muri iyi minsi. Ngira ngo ibyo byanavuzwe na perezida w'u Burundi ubwo bamubazaga, akavuga ati kuba hari ibice bifatwa bya Kongo ntibyabazwa ingabo z'u Burundi, twe turabafasha, ibyo byabazwa perezida w'igihugu cya Kongo. Rero nshuti bakunzi, ntimuze kurambirwa, turaza gukomeza kubabwira uko hirya no hino byifashe, gusa tubabwira ko iyi misozi mureba miremire iyi ngiyi ho ni muri Kongo ariko igenzurwa n'inyeshyamba, mu gihe kuri ibi bice byo hirya hano ho ari imisozi miremire nanone y'igihugu cy'u Burundi, ariko wareba uko ubutumburuke bureshya ukabona ko imisozi yo muri Kongo ari miremire ugereranyije n'iyo mu gihugu cy'u Burundi. Niba ndi busoza ikiganiro cyanjye nibaza nti buraza kwira hatatse Wiringoma cyangwa haraza gutaka Generali Baratuza, kuko abo bombi umwe ni umuvugizi w'igisirikare cya leta y'u Burundi, undi akaba umuvugizi w'umutwe urwana mu burasirazuba bwa Kongo M23 AFC nk'uko babivuga umunsi ku wundi. Gusa dutegereje Washington n'amatsiko menshi, ndetse n'isi yose irashaka kumenya ikiri bube, byaba nk'uko mwabikurikiye mu biganiro byacu bitambutse. Inzego zose zitandukanye zitegereje iki cyemezo cya Washington DC uyu munsi ku isaha moya n'iminota irenga hafi saa 2 z'i Kigali, ukurikije uko turutana amasaha. Turacyari mu Bugarama hano mu mupaka uhuza u Rwanda na Kongo ndetse n'u Burundi. Navuga ngo turi mu nkokora cyangwa muri korodo y'ibi bihugu byombi cyangwa bitatu. Benja, reba niba hariya hakurya kuri iriya nzu, reba aho ikirasa gituruka, niba hari icyo ubona. Hari ikintu ubona? Nta kintu ubona? Iriya nzira gukingiriza ntabwo ureba urasa aho ari, ariko cya kindi barashe ruguru iriya mu muhanda, ngira ngo hari ahatumutse ivu ry'umutuku cyane, ngira ngo ni mu muhanda. Ara ni mu muhanda Umurundi yarashe ntiyagezayo. Urabona nyuma yaho ya ndege rero iciye hano ya Skoyi, urabona ko kurasa byahagaze, abantu bashobora kuba ngira ngo bayihunze, usibye yo kwitarashe yahaciye ireba. Ntacyo wumva gihagurutse? Nyamara ndimo ndacyumva, keretse niba ndimo numva ibyakare bikaba byisubira mu matwi. Iyo ni imvura? Benjo, waretse kunsaza kureba no baravugira inyuma y'iriya misozi. Kononi bageze kure, none hari aho turagerayo dute? Uriya warasaga wa hariya se yimutse? Araruguru yo ku munara. Nyuma y'uriya munara. Mperuka arasa, yarashe nka gatatu, ariko noneho ntabwo akirasa w'i Burundi, arimo ararasa inyuma iriya kure. Turebe da, umunsi harataka nde. Ariko nabonye Kanyuka yanditse itangazo ngo baratewe, kandi ndabona bose barwana. Harya baratubwiye ngo babirwanaho. Ikintu kigaragara gusa nuko twigeze tuvuga ibi bintu abantu baravuga ngo ntibishoboka, ariko nureba urabona uyu munsi aba basirikare bizinyeshyamba M23 bari muri iyi misozi hejuru banatambutse Kamanyura, bakaba bari hakurya aho barenga muri iriya misozi yo hirya, barimo kurasa basubiza urasa ari i Burundi. Byukuri nuko nyine ngira ngo isi itajya ibivuga, ariko hano hari intambara y'ibihugu bibiri birimo birwana n'inyeshyamba. Kadutegereze tuze kureba niba bava Washington neva yemeye ko aje kurasa byeruye noneho akarwana cyangwa se akabivamo. Hari ubwo reka dutegereze tureba aho biri bujye. Gusa amakuru aravuga ko inyuma y'iriya misozi naho hari indi ntambara nyinshi. Ubundi ubu nibumara kuba nijoro dushobora kubasha kubona amashusho neza. Ibi bisasu ku manywa tubireba ari uko bimaze kugwa, ariko iyo ari ku manywa ntabwo ushobora kukireba kigenda mu kirere, kubera ko umurabyo wacyo, niba ariko ndi bubyite, urumuri rwacyo rwo guturika kw'ibishashi iyo ruhuye n'izuba twebwe kamera yibura tubona aho kiguye
cyangwa aho gihagurutse. Discovery ya Mutesi ni Mama Rwagasabo TV, mukomeze kudukurikira kandi dushimira mwe mwese mudushyigikira kugira ngo akazi kacu kagende neza. Ndabashimiye.